Povodom Dana Vojske Jugoslavije na aerodromu u Batajnici održan je međunarodni aeromiting, prvi u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Vazduhoplovnu izložbu posmatralo je oko 300.000 posetilaca, a prisustvovao je predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Vrhovnog saveta odbrane Zoran Lilić. Evo vidimo sinhropark. Izložba vazduhoplovne tehnike, naoružanja i opreme koju je povodom Dana Vojske Jugoslavije priredila Komanda ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane izazvala je veliku pažnju javnosti. Među zvanicama bili su predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić, predsjednik Republike Crne Gore Momir Bulatović, savezni ministar za odbranu Pavle Bulatović, republički ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije general pukovnik Momčilo Perišić i komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general pukovnik Ljubiša Veličković. Izložba aviona našeg, francuskog, italijanskog, grčkog i ruskog ratnog vazduhoplovstva na Stajanci privukla je pažnju oko 300.000 posetilaca. Dominirao je ruski avion Su-30. Izuzetno atraktivan bio je letački program koji su otvorili pripadnici legendarne 63. padobranske brigade iz Niša. Jatovu flotu predstavio je DC-10 u pratnji Akro grupe Leteće zvezde. Piloti našeg ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane su na helikopterima X-45 Gazela u pojedinačnom i grupnom letenju pokazali mogućnosti ovog helikoptera. Javni debi imala je helikopterska grupa Stršljeni koja je, mada oformljena tek pre 2 meseca, uvežbala 20-ak najtežih elemenata. Naše ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana u letačkom delu predstavljali su avioni G-4 koji u klasi školsko-borbenih aviona spada u svetski vrh, Orao, MiG-21 i svakako najatraktivniji MiG-29. U Batajnici je viđeno ono što se na takvim izložbama veoma retko viđa, borba par protiv para MiG-ova 29. Prvo pojavljivanje francuskog Miraža 2000 na našem nebu dostojno je predstavilo francusko ratno vazduhoplovstvo. Savršena aerodinamika ovog aviona razlog je njegovih odličnih karakteristika za borbu u vazduhu. Zvezda aeromitinga u Batajnici je izuzetno moćan ruski avion Su-30 u čijoj se kabini nalazimo. Ovaj avion je 1987. godine postavio rekord u dužini letenja. Preletao je bez letanja 13.440 km sa 4 punjenja u vazduhu. Znatno veći i neuporedivo teži od Miraža, Su-30 je pokazao zašto su ruski avioni u vazduhu bez premca. Savršeno izvedeno zvono i drugi teški elementi pokazali su da ovaj avion spada u svetski vrh avijacije. Najatraktivniji je ipak bio nastup Akro grupe našeg ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Leteće zvezde, koja nastavlja tradicije akrobatskog letenja koje datira iz 1938. godine. Na domaćim avionima G-4 Leteće zvezde su današnjim nastupom svrstale Jugoslaviju u red retkih zemalja koji imaju Akro grupu. U specijalnoj izjavi za Radio-televiziju Srbije, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Vrhovnog saveta odbrane Zoran Lilić o današnjem aeromitingu kaže: Ja mislim da danas zaista nema nikog među ovolikom broju građana koji bi mogao biti nezadovoljan iz sigurno mnogo razloga. Jedan je svako i taj koji ste vi rekli što je ovo danas ipak međunarodna manifestacija, što je za nas posebno važno. Mislim da je izuzetno važno i za Vojsku Jugoslavije, ali svakako i za Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sigurno da imaju razloga svi naši građani danas ovdje prisutni. Ja verujem i svi oni koji će imati prilike da vide vaše reportaže da budu zadovoljni iz mnogo razloga. Jedan je svakako da mislim da je svako od njih ovdje i nama sigurno zadovoljno srce od saznanja da zaista u Vojsci Jugoslavije imamo ovako sjajne pilote, da imamo ljude koji mogu i umeju da naprave i ovakve manifestacije, a sigurno i ljude koji znaju i umeju da odbrane Saveznu Republiku Jugoslaviju koliko to bude bilo potrebno. Sigurno da je mnogo lepši i zvučniji naziv da je ovo zaista bio istinski miting mira i prijateljstva i ja verujem da će to postati jedna trajna i tradicionalna manifestacija i u tom smislu sigurno treba pozdraviti i učešće i ruskih pilota, ruskih aviona, francuskih Miraža, italijanskih, grčkih i ja verujem u budućnosti i mnogo drugih. Svakako svima njima treba čestitati, ja posebno i iznad svega našim pilotima i poželiti im da u budućnosti imaju i još verovatno i tehnički značajnije i bolje avione nego što ovi danas, iako su i na njima koji su u svakom slučaju vrhunsko dostignuće u ratnom vazduhoplovstvu pokazali sa koliko znanja i umeća mogu da pariraju svim mogućim sredstvima i svim mogućim pilotima širom sveta. Zaista moramo biti zadovoljni.
Najveću smotru avijacije kod nas pratili su i vojni izaslanici akreditovani u Saveznoj Republici Jugoslaviji i diplomatski predstavnici zemalja učesnica, kao i 80-ak stranih i preko 200 domaćih novinara. I domaći i strane učesnice aeromitinga odali su priznanje ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani za izvanrednu organizaciju. Više od 100.000 ljudi prisustvovalo je do sada najvećem aeromitingu održanom u našoj zemlji, Batajnica 2009. Oko 200 učesnika iz 15 zemalja zadivilo je posetioce koji su se zbog saobraćajne gužve teško probili do Batajnice. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenjuje da je aeromiting svojevrsna promocija zemlje u inostranstvu, a naše vojske u zemlji. 38 pilota Vojske Srbije u defileu i pojedinačnim nastupima predstavili su se umećem na avionima MiG-29, MiG-21, Orao, G4 Super Galeb, Antonov 26, Utva 75 i helikopteru Gazela. Publika je mogla da u letu vidi i Lastu 95, prvi domaći avion napravljen nakon raspada SFRJ. Srce mi je preveliko ovoliko aviona vidimo na našem nebu. Proteklih 5-6 godina sam ovo izvodio stranoj javnosti, a evo po prvi put na ovako jednom velikom aeromitingu na Batajničkom aerodromu. Tako da sam stvarno zadovoljan i svojim nastupom i avionima koji su izloženi u statiku i u displej programu. Na Batajničkom aerodromu vazduhoplovne snage predstavili su gosti iz Italije, Austrije, Francuske, Nemačke, Češke, Danske, Grčke, Španije, Sjedinjenih država, Mađarske, Slovenije, Rumunije, Turske i Velike Britanije. Građani su tokom dana na nebu i na pisti Batajničkog aerodroma videli najmodernije avione, kao što su F-16, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000 i Gripen. Sve je veoma dobro organizovano. Učestvovao sam na 50 aeromitinga i ovaj je jedan od najboljih. U 6 minuta leta nemaš mnogo vremena da gledaš publiku, jer si usredsređen na ono što radiš. Potrebno je 3 meseca vežbe da biste sve to izveli i morate biti koncentrisani za svaki manevar. Činjenica da imamo danas 2 aviona na ovom aeromitingu pokazuje koliko nam je važan odnos sa Srbijom. Želimo da unapredimo i do sada dobru saradnju u obuci i školstvu, a razgovarali smo i o tome da piloti iz srpskog vazduhoplovstva dođu na naše koledže za odbranu. Otvarajući aeromiting, ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da je namera organizatora bila i da građanima Srbije bude prikazan tehnološki razvoj vazduhoplova i sposobnost ljudi koji njima upravljaju. Aktivnosti na međunarodnom planu, kao i rezultati koje smo posljednjih godina postigli u reformi sistema odbrane, pokazali su da zemlja sa letačkom tradicijom kako ima Srbija može i treba da organizuje ovakav aeromiting kao svojevrsnu promociju zemlje u inostranstvu i promociju Vojske Srbije u zemlji. Ministar odbrane očekuje da će Srbija naći način da finansira obnovu svog vazduhoplovstva i da će u tome pomoći jačanje odbrambene industrije. Aeromiting Batajnica 2009. organizovan je povodom obeležavanja jednog veka srpskog vazduhoplovstva. On je zapravo samo priprema za Aeromiting 2012. kada bi trebalo da se obeleži 100 godina srpskog vojnog vazduhoplovstva. Sa Batajničkog aerodroma za Dnevnik, Slavica Gligorović. Moram da uđem, tu mora se sačekati, postoji neka procedura. I da u to doba već dođeš kući. I sad krenu. Ne znam, će biti to je 3 minuta. Traži on. Šta ti slika, Žarko? Ja se zezam. Zato te pitam, je li bilo dobro? Bilo je dobro. Bilo je i više nego očekivano. Šta radi ovaj? Nisu imali pomrad. Šta? Asistira? Mast, zvoni baba, ovamo neka klopa, opet zvoni mast. Ne, izašlo mi ono počinjeno. Dobar dan, Vesko Grozdanić, RTS, general Bandić.
A, Slobodane, vi ste adjutant, odlično. Poštovanje. Evo nas na putu, dogovor je sa generalom da vam se javimo na 20 minuta pre ulaska u vaš krug. Doćemo autoputem preko Banovaca na onu kapiju tamo gde sam dolazio prvi put. Pa vas molim, tako, ona prva sa autoputa jeste, pa vas molim da nam obezbedite za 20 minuta pratnju i dolazimo sa 2 kombija, ima nas dosta. Bojana, to je najava, standardna procedura, dogovor sa generalom Bandićem, koji je komandant baze u Batajnici. Ja sam već bio više puta u kontaktu sa njima. Za ovaj aeromiting koji ćemo sada raditi, najava je bila pre skoro 3 godine, jer tako 2009. smo radili poslednji aeromiting. I tada je najavljeno da će se 2012. obeležiti 100 godina vojnog letenja u Srba. Aeromiting koji nam predstoji je zaista veliki, učestvovaće 12 zemalja. Vidjet ćemo danas i tačan popis zemalja, jedinica koje će doći i aviona. Sam aeromiting je organizovan u 2 dana. Prvog će se raditi generalne probe i letačkog programa i hardvera same organizacije. Mi ćemo tada već biti instalirani na Batajničkom aerodromu i radit ćemo neka svoja snimanja koja ćemo iskoristiti onda u direktnom prenosu sledećeg dana. 2. septembra od 9 ujutru počinje taj revijalni letački program sa lakim letjelicama, padobrancima, lakom avijacijom, modelarima, da bi negde oko 11 sati ministar odbrane otvorio aeromiting i onda ćemo do nekih 14 časova, pretpostavljam, prisustvovati onom najatraktivnijem delu letačkog programa koji će ići i u naš direktan prenos, a sam dan će se završiti tek negde oko 16 časova. Priča je veoma lepa, slavimo 100 godina vojnog letenja, imamo čime tu i da se pohvalimo, a vizuelno je izuzetno atraktivno. Ono što iskustva govore sa prethodnih aeromitinga, jer jedan smo imali, ja mislim, 96. godine, takođe smo ga radili, pokojni Arsen Milošević i ja, kao reditelji, a onda ovaj 2009. Iskustvo kaže da će negde preko 150.000 Beograđana i gostiju biti prisutno. Što znači da je izuzetno komplikovana organizacija i za sam prihvat putnika namernika, gledalaca, za obezbeđivanje njihovog boravka tih 4, 5, 6 sati, voda, hrana, piće i tako dalje, izložbeni prostor, putanje kretanja, a to za televiziju takođe znači da ćemo biti u velikoj masi, pa ćemo i na taj način morati da vodimo posebno računa o svojoj opremi. Šta je suština ovog našeg današnjeg odlaska u Batajnicu? U 2 kombija je povelika ekipa, ključnih ljudi za sam prenos, tehničko vođstvo, zatim tehničari linkova, producenti, ljudi iz scene, ljudi iz tona. Dakle, nekoliko punktova koji danas moraju da skeniraju situaciju dovoljno unapred da bismo izbjegli sve moguće probleme kasnije u realizaciji. Ono što studentima najčešće govorim kada su direktni prenosi u pitanju je sledeće. To je televizijski direktni prenos ili program uživo je program koji po svojoj strukturi imanentno pripada televiziji. Suština televizije je u programu uživo. Dakle, ne u snimljenoj pozorišnoj predstavi, ne u filmu koji se emituje kao poštapalica televiziji kao mediju ili filmu kao mediju pa da se vidi u većem broju, kod većeg broja gledalaca i tako dalje. Televizija nije radio jer ima sliku. Dakle, imamo potrebu da gledaocu prenesemo događaj čak i bolje no što bi isti događaj video kada bi mu na licu mesta prisustvovao. I tu postoje 2 postulata, 2 sentence, 2 zakona u kojima mi preživljavamo ceo svoj radni vek. Prva je da u direktnom prenosu nemamo pravo na grešku.
jer sve što pogrešimo, bilo koji član ekipe, to se vidi i ne može se obrisati gumicom, stani vrati kao u filmu, pa uzmemo 17. dubl, pa kažemo to je pravi, idemo u sljedeći kadar. I drugi je da je odluka, pre svega reditelja, trenutna, a posljedica te odluke nesaglediva. Bilo da je u pitanju sportski događaj, bilo da je u pitanju politički događaj, šta god. Odluke moramo donositi u delu sekunde, moramo biti sigurni da je odluka prava, moramo artikulisano preneti na članove svoje ekipe, svi oni u svojim mozgovima moraju da odrade ideju komandu, da svako iz svog segmenta uradi deo posla koji je neophodan da bi onda video mikser u onoj narednoj sekundi taj kadar, tu sekvencu, taj detalj izbacio na ekran. Dakle, nikada jedan genije unutar ekipe, a naše ekipe su, u zavisnosti od događaja, od 35 do 325, što je najveća ekipa s kojom sam radio. Dakle, da svaki član te ekipe u pravom momentu, na pravi način i na pravo mesto utisne svoju kockicu u mozaik koji onda formira sliku, a ta slika je uvek, nadam se, na zadovoljstvo naših gledalaca. Ko u tome da nema pravo na grešku i da mu je odluka trenutna, a posljedica nesaglediva, ima rezultantu koja je uvek vrlo visoko po uspešnosti, taj u ovom poslu opstojava. Zato je i suština ovoga što mi danas radimo, da napravimo pripremu tako da nam ona omogući da kasnije, 2. septembra u direktnom prenosu, naprosto imamo bar 30% rezervi u svojim kapacitetima da se igramo, da se i mi zabavljamo radeći. Jer tada naša imaginacija, naša kreativnost, naša želja za dobrom informativnosti prema gledalcu dolazi do izražaja i tada što više tog prostora imamo za kreativni rad, naš posao, naša slika će biti uspešnija. Potrebno je, vidjet ćete danas, da odredimo sve tačke za pozicije kamera, za pozicije linkova, da se dogovorimo o mestima snimanja, o prelazima, o materijalima koje ćemo snimiti i načinu kako i gde ćemo ih ubacivati. Razgovarat ću i sa videomikserom o osnovnoj ideji da imamo tripli ekran u slici istovremeno. Dakle, u punom ekranu ćemo gledati nastup letača koji je u programu, na nebu nad Batajnicom, a otvorit ćemo i 2 mala kvotera, odnosno 2 manje sličice u donjim dijagonalama ekrana, pa bi onda simultano u levoj dobijali sliku sa stajanke gde se naredni pilot priprema i vidjet ćete, to je vrlo zanimljivo, on to radi kao sportista, kao vozač Formule 1. On u svojoj glavi, u virtualnom svetu ponavlja sve pokrete, komande, kako treba vladati letelicom u toku njegove tačke. U centralnom delu ekrana ćemo gledati onoga koji već leti, a u donjoj desnoj dijagonali, u njegovom kvadratiću, razgovarat ćemo sa pilotom koji je sleteo i došao na stajanku sa prethodne tačke. To znači da ćemo imati nekoliko događanja istovremeno i mislim da je dovoljno atraktivno, a da što više zaronimo u sam taj život letača, jer glavna impresija sa zemlje je uvek lice, odnosno lica malih dečaka koji sa divljenjem gledaju u nebo, želeći, a svi smo kao klinci želeli da budemo piloti, do toga je jako teško doći, i zbog toga njihovo divljenje moramo da opravdamo i tim ljudima, jer u vazduhu nisu mašine, u vazduhu su ljudi. Te mašine bez ljudi, kao i naša reportažna kola, bez dobrih ljudi, profesionalaca, ne znače mnogo ili skoro ništa. Eto, to je suština onoga što treba da uradimo danas, jer vidjet ćete da ćemo danas naći i tačke koje ne smemo imati kao problem. Dakle, pozicije nekih kamera se moraju udvojiti, mora im se naći i A i B varijanta za određene pozicije. To znači da iz bilo kog razloga možemo izgubiti kadar ili signal određene kamere koja je jako važna, ali to ne sme da ugrozi integritet celog prenosa. Pa ćemo za takav slučaj imati i onu kameru koja dotičnu,
koja je u nekom problemu moći da zameni. Suština svakog prenosa, dakle pre svega programa uživo, je u dobroj, preciznoj, detaljnoj pripremi. Posle toga ostaje nam samo da se igramo. Da li sam čuo da je vraćeno i kopertom, Da, ali inače vuku odmaraj. Ili dobijamo neke bedževe? Da li ste ustali u vojsci, se ustaje kad komandant priče? Da ne bude ono? Mirno! Gospodine generale, moje zadovoljstvo. Si dobar? Čitav projekat ove godine podređen tako da bude prema iskustvima 2009. funkcionalan. U suštini da vi na svom mestu imate pristup svemu što je najatraktivnije u tom trenutku, a da nemate prepreke kao što su bile prošli put tehničke prirode, znači sa strujom, sa kablovima, preko stajanke i takvim stvarima. Tako da sad je manje više onako dovedeno u neki nivo koji odgovara. Celine su odvojene i ako nešto smo pogrešili, još uvek ima prostora da se promeni. Znači još uvek ima prostora da se promeni. Ono što smo rekli, znači vaša reportažna kola, odnosno ono sve što ti treba, je standardna pozicija. Tu bi morali da budemo brzi, da vidimo gabarit, zato što je upravo tu medija centar i tu su drugi ljudi koji hoće da postave neke bine, ograde i ostalo, i onda taman da vidimo, to je rezervisano za vas i to ne sme da niko da narušava. 13:06. Pozicija, odlično. Znači, pozicija znači, na tornju je za Memedovića i ekipu i za kamere. Ove godine smo mi odlučili da ne tražimo prostor na tornju za onu gužvu kao što je bila prošli put. Znači, tako da bi oni koji rade vaš program bili gore sami i za sad, eventualno ako Smaca izrazi potrebu za korišćenje tog prostora, neke svoje goste u redu, ali mi ne želimo više da tu pravimo problem, jer rukovodstvo letačkim programom mora biti nezavisno, ono je gore i tu priče nema. Kad smo već kod toga, sve što se radi sa rukovodstvom za letački program, imate mogućnost do 29. da sa njima snimate unutrašnjosti. Znači ovde ove godine je zamišljeno tako, ovo su 2 šanka, barski stolovi, jel pogledajte. Znači ovde će biti jedno sat vremena happeninga sa 300 do sada akreditovanih novinara. Kogod želi da uzme izjavu, može ovde da uzme izjavu, znači pre početka Aero Meetinga. Ovde će biti neko kulturno-umetničko društvo, malo će se čuti muzike, ovde je njihov video onih seta. Da utvrdimo ove pozicije, da utvrdimo poziciju reportažnih kola, koja je ovde, da utvrdimo daljinu do VIP salona, da utvrdimo pozicije za Linkovska ostrva sa stajanke za naše posade i stajanke za inostrane posade, da postavimo kamere u ovom prostoru ovde, da odredimo komentatorske pozicije i da vidimo koliko možemo ući u hangar, da vidimo izložbu tehničkih sredstava i opreme i na koji način ćemo pokriti čitav izložbeni prostor koji je za ovu dužinu stajanke, mislim, nekih 1200 metara najmanje. Ovde, verovatno, struja ili agregati, da vidimo koje su linkovi, da vidimo koje su pozicije i koliki je prostor kamera na kabel do linka, da sredimo komunikacije sa tim snimateljima koji će biti u tom prostoru i naravno da definišemo ovde tačke za 2 reportera. Jednog reportera koji će ići na stajanku po dolasku svakog od letača i drugog reportera koji će biti u masi za razgovore sa publikom, njihove impresije, šta već. I za to nam je potrebno da sa vašim ljudima izađemo na sam teren pa da to na licu mesta proverimo. Slike onog miga tamo, 29. Ove delove neke mogu
da snimam, ne mogu da snimam sa stativa iz kola, ono što smo radili. Sad možemo tako te neke stvari. To sve moramo da više. Tri mala i kran je 4. Znači velika kola i 4 kombija, kao ovi beli kojima smo došli. Ovo je pozicija reportažnih kola. Da, ovde su reportažne. Ovde su kola, eto. Kola odavde vam dajemo struju. Ovo je lokacija, vam dajemo struju. Marko, je li dovoljno ovo? Evo. Tako je. Imaš dve mogućnosti. Možeš zajedno sa ovim kablom tamo da vučeš da budeš na kraju. Koliko teško? Prođe, a sve urade iz jednog kadra. Minut i po, 2, 3. I traka u mašinu. Traka u mašinu sa traki direktno u auto. Koliko metara je ovo da se pređe? Ili da prošetamo? Smemo da prošetamo? Pa prošetate. Šta, do aviona? Ne, A do gore? do trave. Do aviona gore? Do trave. 800 metara. Do trave. Do trave. A do trave? Po 150. Pa probajte da izmerite koliko tu ima, ali od kola. Ajde da gledaj, ali bolje ako već ovde.